Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka Laiterik ubnai Naitung Arajar Arpo, Chief Executive Member Jongka Jaintia Hills Autonomous District Council, Uma Tombor Shiwat, Rengkat ke Jingsen Ranlang Jongki Executive Member, Kilalek Pensngau Syaulat ke Jela, Utata Gata Roy, Halor ke Jing Bempelak Jongka Sorkar Jela Yakabha, na ke Jinglum Khajna na ki Marpo Hendo. Hakajing keren bat kilat pathai kubor hadian kajing kenduk ya ulat kejela Uma Tombor Shiwat ulaya tu bakani kajing lek pensngau ha ulat kadai hadian baka council kalamat ya kajing terkong ka pelapisa namar baka sorkar jela wat hadian sisnem kentiru kamshim la pelat ya kani ka bha baka Jaintia Hills Autonomous District Council kadai ban yo na kajing lum khajna na ki marpo khando bat kiwei Nakaliang jong UCM ka JHADC ulapan pau bakani ke jingle jong ka sorkar jela kalabu jing bhaya ka council ka bahado mentahi kalamat ya ki sokerdot nakadaw ka jing bamla asyu ban siu wat ya ketulap jong kinong trei ka jingle ya kendu jong ni ya governor hak jing sha ka de ka kam ka balai pembek na po ka executive committee hak jing de ki kam jong ka council ka jong ni de ka ba kam hi ka banungkong hi ni ngasih tu ipi kendiat kam lang detail ikjin sya ya kani ka collection hakajing ya day bat kini kimar po kendeu collection of royalty na do major and minor tingila tho sya ka government na ka bantaban request ya ka government ban enhance ya kani ka share of royalty na ka 25% sya ka 50%. Te kata ka jing kerpat ka jongi imat ka sulong le na na kaliang ka government hak jing i jongi kam tre ban ya khmat le kam tre ban sngap ya kata ka jing kerpat ka jongi te ngi da ka jing ya railang hapo ka executive committee te ngila le ya kenduk mene bat governor ban persngeu ya halor kini ki jing kerpat ka jongi ban enhance ya kata ka royalty na do major mineral but na do minor mineral naka 25% saka 50% kata ka deka benkong tikibun kikam kiba ngiya keren ro ha kajeng yade bat kini ki leakage jong ki raw materials kiba mi naka district jongi khamtam ya une ulan sto I kumbalong menta ya ulan stone kesalan sebar don kono ke jingthau dengi na kaliang ka district council ngi sukorpan ya ka government lene ya governor bekin syag ban sim jingthau na ka district council bangin suya tang ya ka quantum of material ke ba supply lene ke ba consume da kitu ki cement factory lene ke ban supply sa bar jongka district jongi te ka sakawai ro ni sukarpat hau governor ba ni kwa ban yo ya ki detail lene ya ki statement na government hakajing de bat ka ni ka collection na po akadema na mar kumbalong haki port ki baladem bunsin ka district council kamtim ka government ka collect kanno bat ka ai singi kanno bunsin habang ilek tho sa government ban pan ya ka share jongi hakajing de bat kani ka royalty bunsin ki ong don collection ngimla ban siu yapi te nakata ka daw ngi sukar pat hiba ban yo ya ka statement ya ka collection jong ka government man la ka quarterly hakta ka jing karpat jongi la siu bat ya katala mdai bengla Cupas ngau tang meneh hau governor haji syawat sa state government ro ngledep tho bat ngledep perpat ya kata ka timbus ngau ku jongi te kabala ki ni ya keren bat governor meneh ki don ki bill ki ba council kala dep pas hapo ka house bat ledep ha sa government ka bill ka banukong ka de haging de bat kanika pension jong kiniki member MDC di keba la slem jing sang la pa pat haduk menta
ngimpat yo ya ka asen ni ka approval nau gubernur. Kabasau kadai ka PE chairman jongi haka district council jongi man haka ne ula de resign. Ti hadin ba chairman ula de resign. Ti nakaliang jongi na council nila de pan la de resign da ki member kumba arpulai apsaungut ban pan ya ka special session na kabantaban penlong ya ka election of chairman. Ti hadu menta ya ka ni kejimpan ke jongi government kampala ban ai yang i ya ka special session na kabantaban penlong ya election of chairman. Ti ya kata ni sneo ho governor menne na mar kumolong himta haule hu bana ka normal session jongi in pelong ha ubna haka arpo pratruk jong leo Julai. Tingi sneo ho governor menne ba pel ka long ka bala ni kwa ban yo yo do chairman mo ba kumolong himta tan le ngilong ya ka session ro asno tu le ngim yo chairman happen yai dau deputy chairman. Anak kaliang governor long akajin sisa barak kita ki point ni la de ha le de brief lut haka memorandum ni submit ba si udah ke memorandum de namar ha ba ukur ki uang bangadang dan segawe ke appointment tengah miok por ban ni song slembat pi de uang ba tau suya tu yang atang kimat tang kita kimat ki mengi tu yu de ya kita uang pe kani ke kam jong pi ke bang ngamla ban ong be ba nganle lini ngamle ngamong kita ya ke bang kadon kelenti ya ke bangan ngala ban le nganle henry yo la se ke jing ke pat jong pi ke bomdon lenti de ya kata ro ngamlut ban ong bangan le usong yang kita kita de ni don ni ke jing ke men namar ong le ya ke bala ke jing le namar bangi le ya kita ngisneu bangi pensneu bangi kerpat yu namar ngisneu ba kadon kelenti ni ngatrai la do don ke mon tu la ban yarap ini kebenengkong hi ngila dep pan ye kendu sya yo chief minister bat ngila dep air de ke jing tho ya barok kini ki kijing dan kambat kini ki ba ngila pensneu mentah ha u governor ngila dep semit lepas sya u chief minister bat rengkat chief minister ngi ai tang ke kepi ringi semit through daga DCE kaliang chief minister habang ngila ye kendu yo ong ton yang ngan le syong syang ngan pej ikan ni kam jong pi ngan hapun sneu ngala ban ra po kabinet ngin ye kren ban be ban decide tengah marwai tengit siap pej ban sekot ipi ta do mentar empat kot ban yo jeng tip e ka ba long kum nok ya ke memorandum ka bang ngala summit chau chief minister ta kala tam sne ngi je supun sneu andai na kaliang jong ngi tolong kumbaong mapi tengi hak state ni de ke ju government hadis dikrut ni de kejuk ki beriu kejuk ke parti de hak jing sneu tu ku jongi ta ya ke problem jongi bat ke ya ke jing ke jongi habaka government ke de jongi ti ki de ban yarap ke jongi hak jing sisa kam de jongi ba ngin sulit approach kumbalong menne so governor nolor ba ke government jongi ban le ya ke ni ndai namar bangi ngimla sya syu namar kuma pelong kuma PE menta ba ngingi don kam ha ban wat kilat kelenti kumno ban survive kanika council ke jongi pitip ya ke jing sitom pisa ke jongi tang ban su tulap ro ngimdap ngimyo dan kita ke penlong yang ke stip committee ban perkhat ki babon kilat kumno bangin haulat bangin yo lat ban penhe ya ke revenue jong ka council senang bangin la ban penbiang ya ke jing don kam jong ka office berka tulap ro kumjo